Mary's response to Gabriel's message reflects for us all profound faith and submission. She accepts God's call even without knowing the details or the consequences that she's going to be getting herself into. My friends, how often do we find ourselves hesitant to follow God's call because of uncertainty and our fears? Now, fatu tuai, o le tuala lo le fai fa au le nei tai o nei mele le manuia mo mai le tatu valawina. E wi lava na tatu le o malama o nei mele le manuia. O foi nei fai tawina le tale nga fatia ma le ta vai vai. A wa le men ta fai oi le na le tuana te fa atu toina le nei valawina. Si vala ule tu iso stangata. He's not looking for our capabilities. He's just asking for our availability. Ainga, matua, tautua narfale. Tapena tatu whanau o tō walo, ia latu I loma malama musta. I wala awa le tu I le latu ola ma le tatu fo iola. O tatu tau mai, ma watuta mai fo I le sae ni si ui o le nei tau sanga nuafe luas fun ma le lima. O tautau e nei la o tau whaatama swali I whaaftai. Ma lo le folau whaaftai le whaatotoa lo o fionga le taitei whono ma le pa io le kalesia. Au lau tapo inga mau Samoa. Au fotua I mai fo I le tau sanga fo le luafe luas fun mo le ono. O te whape atuai. E le uma le vala au mai o le tuo ma le whaunga ino lo o tau soifua ma lo vai vai. O le au ngau au te le neita heo. O le tātali atu I le wala au. O a foi ni lave lave. Ia I mese ai foi tūlanga sa le ato toa I le nei tau sanga ma le tātou tau mwhai atu. Ia I tunga mau nei loa I le tofu le sātau. Le sātau na whaalava I Yesu.